Ka Manchester City kam samla shuthit iaki players Henry Kadiru iaki ban kamai pisa. Ka Manchester City kam dei tang ka ken hun ka job trophy Henry ka longru ka ken hun ka start ba ha ka jingdi iaki players badang samla. Ha kine kisans nem balale ka Manchester City kala kamai palat hado arspa sanpo million euro tang na ka jingdi iaki players na ka academy ka jangka. Lada kain lang bat kisel on fee ka pisa ka ba ka klub kalayo kalajan kon hado arspa nyopo million euro. O coach Pep Guardiola ulaya ro bahaya away u player winger u Oscar Bob namar ba ulong u player samla bat bit ben lekai Harry menta une u player ula poi ban leisno bat ka way pat ka klub ka Fulham ha ga jinga kot pisa ka ba kumba lai po million euro. Nadu ba u Guardiola ula wan ha ka Manchester City house name aja kanreu bon ki players hapo ka klub kilaya lekai tang na ka benda ka first team bat hadin kata Kilamino Kumukol Palmer, William Dela, Ibrahim Diaz, bat utozin adara bayo. Dan ru kinang ilek kai kiba om syam layo bon kilat banyak lek kai. Henry kila penyo nong shibon ya ke klub. Kumu Douglas Lewis, ula syadi syaga Aston Villa ha kador kaba khatsan million euro. Wala syam layo lek kai wat tang shimashro. Jadon Sancho, ula syadi syaga Borussia Dortmund ha kador kapa pra million euro bat hadin katapat ula leksha ka Manchester United ha kador kapa nyo pulai million euro. O Jeremy Frimpong ula syat hit ha ka Liverpool ha kador kapa Hyundai ponsan million euro. O Morgan Rogers ula mino na Manchester City house nam arja arpulai bat menta udang elek kai na kapanta ka Aston Villa bat ka England team. Kadba ka Manchester City pat kalat hit ia kiba bon ki star na kapisa ka behe kum Jack Grealish ha kador ka ba shispa million euro. Joska Guardiola ha kador ka ba nyo million. Antonio Semenyo ha kador ka ba 100% million euro. Mark Guehi ha kador ka ba arpo million euro. Hari ka jingya di yagi sama star kadai kalat kaba kongsan ya ka Manchester City ban wanra pisana ka bentaban thit ya kum kini players bahe ha kador kabarem kani ka strategy kala penlong ya ka academy jang Manchester City kum ka factory kamai pisa bat kala yarap yaki banang klan bat job ha kamadan bat sabar kamadan ro sngau ba like bat subscribe na ka benta ki Khobor Sports khoble shibun.